Neutrap Integrated Territorial Organization hakas ngining kong kalapan jing pensyai na Menteri Rangba ka jela Konrad K. Sangma halor ka jing yo jang ka Star Cement ya ka Environment Clearance ban klong ya motion na brishernot kakan huan hapo ka jing alam jang ba don bok dekar namar ba kim yo ban kendo ya Menteri Rangba kumta kilalet ban pensngo no ya ka ni ka phang leng ba Menteri ka kot ka khya ba elhek kedai hadian pengilawan pan newat kata appointment no chief minister buat deputy CM Henry nyimjo kata appointment tembak ni ngasing nagaliang jong ngasing ngilet no through jong iba elhet pan ai kene open letter ban forward sa chief minister jong ka jelah open letter kading ikren sai halor kajing kata ya kamay mariang haga jing yo clearance kaneka Star Cement pan ni pan bijing pencai nego government kada ka clear ban ai ya kata ka buat pat kanang bagi babon balang bakin sto ba kai ka jing shisha nei kai ga bam dai ka jing shisha kam clean badai ngalai lingba ki social media ki comment ki ba har kom balingin ya dibe lek abanila bu ya ki ne kum ki concern ki dai maki kin ban pe ya ka imlang salam but nila kren hiru syai ha ko open letter bangi ngi dai ki jai bande ki ba jai ki bam jikwa ka jing sne Henry wat pendom ini ia apa poi saga jeng usnam nakalian juga seng hito kalau pen semua halor ki illegal coke factory ke boundary issue but halor ke jeng yap jeng gitu ki harmut hinos bakin yo gitu ke convention dan nakalian hi jeng health minister hak baya dai hebat sepang ke health ila ai ke jeng syai tanggawi bagi iru empat clear de hadar kimiki tawai batki ventilators be ang banga sutip be balak datai ya kita ke ventilators mereka no teli la pendongkam karno mempat pendongkam maki kim iyo te nakalian chung iru dangi ekran chi uni utika ila ong be ba kasem jing e badi bon ki ba kim suthu nakalian chung ni la ong bi yaki ni la aipor yaki ba hapo okane benai in up badai mengiru nyala pak certify gini ki documents bangiyo ling bajeng ko website jong gini ki environmental site nanto ta hadin kindala ya certified bakini ki documents ki long ki basisha bat ki ki bamya kat kum condoms nyim ban se ngin thok yang supreme court badai hanto haga to notification kran clear bala don kanu ko jing mi ko mar jing bam hon ki pada ki habya deklenti ke badai health minister ki ai assurance omba ngangi la kan saya ya illegal nyim dawar ban kan yong yegi tu illegal khang ba te mu uru om ha yegi illegal de ban khang ba te la dem kim khang ma ki ta kum bo ngalong ye thi ba phindal tan palat yu tu dong singin sadat de ya kata te we will not care about anything we will demonstrate but ngin le be ka non cooperation movement kata ta gam bagi ngimbut su ya ka British nisar jong kari inde pat ngila dawa naga government pat nakaliang jong iba hekru ngila ekran digini illegal coke factory ki badan live nyong teli kawai hawas dentia ka punya do di working president no ni zaman chule ka badai ka illegal Justin Dakar udan ka coke factory Thomas nang tudu te balingi kendu bat Indonesia BJP ru badai Indonesia NPP ada dolap apa Ula ya dia kisah bendrio, tingin ban share. We have to do something. Ula we are resilient by force, not by choice. Kata di message ini I clear, but kum gini ke RTI pengilap bro, naka prateli kiyo ya ke CTO, Henry kiyo ya ke CTE, Henry ya ke CTO kiyo tang kumbasan teli. Kita rugi belak rim. Tekemud illegal coal transportation ru, Meghalaya Demonic Alliance. Dalam apa ya gini coke factory ru ujuk hi te kejing sak keren ben kedisi menakan ero ngampen rem yu tu ngampen seluruh ngampen yu tu beliau kania ke sarkar ban penmi iki tamasa ke bahru kom ki don po hagapor ki jungi mesangi don kita ki school meet kita batai ha sano jak gitu kamu kila devan ai awareness kan ke wording man kran ki ban yu mdei ban shia lam me tang ka herdel hi ban ye kendu ban ngiu kin don po ban le sengap pa kata ka jingbam smai tau chief minister jong asam bu wong tau de hummen ulo en kon en kro chaduk bordari kata rum kran bu hummen te
Kandika Sarkar MDA is not only for NPP, it's for us, the citizen of Meghalaya. Kidan handuk khat artli kinigi coke factory kiba apply aga consent to establish but consent to operate. Handai kiba yo but baru artli ki CTE per CTO gidai tangga serpai langkuk 100 kilo address 100 kilo nangta kamahajong kok LLP wa kentalu tera LK nangta ka jaintia kok ka sitang 100 kilo setengah nangta batsaka abhikok larmbai batsaka jaintia kok LTD latrke tangki santli ki badam bayo baru artli ki consent to establish but consent to operate katkum ka guidelines yung Meghalaya Pollution Control Board at environment guidelines balada ki nuki coke factory kim obtain ya ka CTE but CTO baru kim lakman operate di coke factory but ki illegal ki dan hadu artli tang hapok ka LK setengah ki illegal coke factory tang ka LK setengah Kamot kini gibom yo ya kata ka ki bom dan hirek CTE but kimpat apalah hirek kanono tangkat kung gajing khubor ba handringim dan ka proof ka khubor ngiyo napo ka district council ki omba ka district council ka playang iba kini ki illegal coke ki don ki katok ani ki balayo upaya ka single window agency clearance ki belum persyak ya ka kay no environmental laws ong su ong baik jing fail jang district administration but ke pollution control board kidai ki authority ban penlong kidai da dan host kan public hearing anda ke jing fail long jong ki peni ba ki favor yang tang itu ki support nama balik ki supporter jong star cement ki ya latman support lang ta jing tau anda ki persiapan ki mio latman keren but Kajing tawa ki jongi ibaya bamentahi pen sengek shwa come clean, bring us that paper. Kiki ibaya yearly nang to kenang ba ngir ngin certified kan. Ngin pa seki authority kepada jagannya mereka lah tum khen kat ko ki nom si bang to ki ada ka feel ka public hearing kata not sa signature campaign balik kimla jagata. Ka kala feel lupa ka administration dengi penjaga kono kalian. Bagaimana bentem ya katu kajing penong bro kator ko lagi. Kila attempt break fail she fail kata that is not our problem upay ba mende busto tak ada upersya ni kelem dos tu mempersya kelmar bak afek ya yaki hangto likadan kanar po wildlife sanctuary kabe jangai tang kilometer